Embozi ya Edna Naturindo w'emyaka 27 kuruga omu kyaro kya Bwomo muri Kashenyi omu district ya Bushenyi nekwasa obusasi obwo bwatariyo narwara na kansa y'amagufa kandi yahikira aha stage ya muheru eyakana. Edna tumushanjire omu maka gishe nikwo kutekyerereza ko bamutwekire yahika omu kibiina kya mukaaga kabonabona nende yaziremu omwana w'omwojo obwo hatoine emyaka 9. Kazaara omwana wanje w'okubanza ishe akantweka ndi omu ishomero yansigaho yamanyire ngu nyine enda yatoroka yagenda yamangu tata nakumukoma yansigaho yampa buyambi bwona nanye naguma omu mbeera egyo tata yambinga nazokwe nabonabona. Omukazi ogu natuura nishe we nk'omunju bitu natebya ngu ajwire enaku ahabw'okuba akamubingisa omwana we wakubaire namuyambaho kandi obwo hatashobanjirire takiine ekyakubaasa kukora. Nkasharamu kwenda ngu nyeite byarema nateekateeka akaana kanje n'obukareeka ryokwe nikabonabona mbwenu munyambe wakumbonera ishe anyamba mungambirire. Edna Naturinda yerarikirire ahabwa omwana w'omwojo kandi nashabishe owatugizire ngu nibamweta Benson obindi barikumanya nka Baraka kandi omwombeki kwaija akakiire omwana we ahabw'okuba nyina takiine magara g'okumuhwera. Omwana wanje mbamweta Kandinda Edison hati aine emyaka 9 kandi ishe nibamweta Ben abingi omurimbarira bakaba bamumanya nka Baraka. Mbwenu wakuba namumanya amugambire omwana wahari nanye hindi address mwagihurira oja yakira omwana we kuba nanye ndi omukubonabona. Omwana oriyo nabonabona aine emyaka 9 kandi atushanjire aha mbuga zitu za TV West abuzire iguru obutembero arikwenda ngu tumuhwere abonishe ninga omunyabuzaare we wena owakubaasa kumuhwera akakura. Omwana ogwo obwo hata nashoma ekibiina kya 2 kandi hata natuura na nyina ento konka nawe nagira ngu omwana ogwo abaasa kumuremesa kubona omushaija kandi nabwe tarikubaasa kumureeberera. So omwana ari owanje konka of course hati kokuba noreeberera omwana habona n'ogu nawe arwire tiine ekyakwebasiza nanda kuzana nkakufuna dozi ya chemotherapy bifaro nanda kukora mwene oreba ngu ebintu mbiguma nibigipinga ni byingi kandi nanye ndi omwana muto tukujya mu ninye mfune sente ziryaho ngo shange noyamba oku noyamba oriya embeera mbwenu niziguma buri kanya. Omwishiki ogu atushoborire ko omushaija owatwekire mukuru wa rukusha ngu biitagirizeho kumuronda yabura. Konka omwana nashishe ni fotokopi abantu abakumanya Baraka akari omwombeki oba omushakazi muringwa mukyari kwiragura shana wava emyaka kugira kuba yaba omukye owakari omushara kwiragura muringwa arikutuura okwo ahansi ekamukuzi. Mbwenu mazima orareeba omwana ninga orikumanya Baraka ebikumukwataho niwe Baraka hori na Baraka hari amara kureeba ogwo omwana arondeshaga amayi. Owakubaasa kuba namanyishe omwana ogu ninga omunyabuzaare we wena ateere esimu ya noti 7919515 ninga noti 791465932 ninga ija aha mbuga zitu za TV West. Amakuru aga Gashakwa Elias Rutugusa.